Kaya katana lamang silipan ring mga tibiyas sa dalaga king Coronation Night ning Mutyaning Porac 2025 king istorya ng Patricia Mamang. Mengi babo ing leguan king balena ning Porac kinyang November 22 king makulay Coronation Night ning Mutyaning Porac 2025 nung nukarin pe kilalala ring bayong hanya da ring reyna ang magdala king bandera na ning balen kareng niyayaliwang programa. Penny Munaning, Mayor Jaime Jing Capiling pamamuklat ning Ligligan Leguan. Kabang present yan naman keti, i-President and CEO Agnes VST Devanadera ning Clark Development Corporation. Linutang ing Leguan at kabiasnan dareng dalagang Poracenya, partikular na king question and answer portion. May koronahan bilang grand winner o ing Mutyaning Porac 2025, Cristel Clarice Enriquez, iba't king Barangay Pio, aminangat king kayang confidence at stage presence. Kabang linutang la naman gelingan at leguan, dina Ashley Kian Enriquez ning Barangay Planas aasong kiting first runner-up. Second runner-up naman ni Juanita Taboris ning Babo Sakan. Third runner-up Christine Allison Lim ning Kalzadang Bayo. At fourth runner-up Cherry Nicole Santos ning Barangay Pulong Santol. Mengi babo king pamagmasusi ning Mutyaning Porac, ing kultura na ning balen at ing talento dareng tao keti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.